Akşam namazı. Akşam namazının 2 rakaat sünneti, 2 qiyam, 2 irkuk, 4 secde hem 1 qagdadan tura. Qiyam takbirden soň ayagura turu. Irkuk bugülü. Secde mangayny namazlıkka tidiru. Qagda uturu. İngilip kişi niyet kılırga tiyiş. Niyet kıldım akşam namazının 2 rakaat sünnetin üterge. Halisen lillahi teala. Andan soň kulların küterip, baş barmaklarının bitlerin kulak yumuşakları artlarına tidirip tekbir eyte. Allahu Ekber. Andan soň kulların bir-birisi üstüne bağlap, kindik astına kuya. Şundan soň sene duası okula. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Anları a'udhu eytile. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Fatiha suresi okula. Hem işten gine amin dile. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Andan Qur'an'ның bir suresi yaki 3 kişkine ayeti yaki bir zor ayet okula. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Takbir eytile, ırkukka ile, hem şol vaqtda 3 tapqır ırkuk tasbih eytile. Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Irkuktan tasbih eytip qavmaga tura. Qavmada basıp turganda tasbih eytile. Semi'allahu limen hamide. Basqan kilish tahmid eytile. Takbir eytip secdege kite. Rabbena ve lekel hamd. Allahu Ekber. 3 mertebe tasbih eytip secdeden takbir bilen tura, hem jelsege utura. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Allahu Ekber.
Җәлсәдән тәкбир әйтеп, яна сәҗдәгә китә. Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Аллаһу акбар. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Икенче сәҗдәдән тәкбир әйтелеп, икенче рәкъатның қиямына торыла. Аллаһу акбар. Икенче рәкъатның қиямында сәна һәм әгүзу укылмый. Кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя. Бисмиллахир рахманир рахим. Аннан соң Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә әмин әйтелә. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Qur'anның bir сүрәсе, яки 3 кичкенә аяты, яки bir зур аят укыла. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Тәкбир әйтелә, рükûкка иелә, һәм шул вакытта 3 тапкыр рükûк тәсбих әйтелә. Аллаһу акбар. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. Рükûктан тәсбих әйтеп кавмәгә тора. Кавмәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтеп сәҗдәдән тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. Аллаһу акбар. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Җәлсәдән тәкбир әйтеп яна сәҗдәгә китә. Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Икенче сәҗдәдән соң тәкбир әйтеп кагъдәгә утыра. Аллаһу акбар. Кагъдәдә булганда башта тәшәһһүд, аннары салават, соңыннан дуа аятын Раббана укый. التحيات لله والصلوات والطيبات
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Шуннан башта оң тарафка, соңыннан сул тарафка сәлам бирә һәм сәлам дугасын укып дуга кыла. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Шулай итеп, ахшам намазының 2 рәкәгать сөннәте тәмам була.